A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkobah kahiji nyarioskeun nasabna Syed Abdul Qadir. Ari Syed Abdul Qadir nyaeta putra Abi Sholeh Janaki Dausti, putra Abdullah, putra Yahya Ajahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa Asani, putra Abdullah Asani, putra Musa Al-Juni, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Musanna, putra Sayyidina Hasan, cucu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karamallahu wajhah, sareng putra Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayeuna tete lapisan yen nasabna Syed Abdul Qadir teh nasab anu kalintang luhurna sareng agungna, sahingga satengah ulama ngadamel tawasul ku Syed Abdul Qadir sareng urama-ramana dina ngahasilkeun rupi-rupi pamaksadan sapertos ieu dihanda. Ya Rabbana bil haykali nurani al-Bajir Abdul Qadir Jailani uslub bina najah hidayati wa mina min syarri kulli ma anidin aujani bi abihi abadillahi faris karabana wa qadri hawaija abdika wahani wa bijinika dumta ilahi aghnini wad'alni fi bahril mahabbati fani biqudbi abadillahi dawi illati wa biyahya uhil qalba bil irfani bi Muhammadin wa abihi Dauda iksini tawabal bahawa wudi fil azmani bi abihi abadillahi asli syanana wali walidina fazamina nuqsani waltufina fi kulli ma qadaratahu bijuni Musa jud bi khairi jinani wal mahdi abadillahi lil
باركني ثم كسيتي بمعني بالأنوار حسني موسان ناويرا أقي ولا تتركني للأكوان وأبيه أولا خذ بماهري سبتي نبي المصطفى الأدناني حسني ذكي ابن الإمام المرتضى آمن وغابيس نادى الحتاني يسير لنا كل الأمور وعافينا من كل هم أو بلاء أو آني يسير لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو آني